Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Khadc Hills Autonomous District Council kalapha tuklar haga National Commission for Scheduled Tribe halor ke Jingthoh kamban penkelano ya ka Constitution Scheduled Tribe Order Khadc spa sanpho khnang ban pentikina batang ki jai bin Riewlum ki badai jong jilla Meghalaya Kindon haga thup Scheduled Tribe jong jilla Meghalaya ka KHADC kala ajing murru halor ke Jingthoh kamban penkelano ya ka Meghalaya Land Transfer Act da ka bawanra ya ka jingbatai ka basyai kedar ya ka jingmut pait Riewlum ban khanglat ya Kiwei pat ki jai bin Riewlum na Kiwei ki jilla bakin yo thiet jaka hajalla u executive member u bape ya katanat khai jong ka KHADC ha ka jing ya kren bat kilat pathai ku bor ha ka arpu pratrik u jemmang arajar khat khandai ulaya thu baga KHADC kala de pha da ka Jingthoh shagit khot jong ka NCST ha ka jingwan yok jat dangshen hajalla namar ka bor ka bala ban penbe ya kani ka kamhi ka dei ka sarkar pedeng kat kum ka Jingthoh jong ba pol la ong ba ka KHADC ka kwa ban penkelan no ya ka ST order khat khandai spa sanpho bat ban Kinthup no tangi ki jaj bin Riewlum ki badai ki trai jalla ha ka ST jong ka jalla kong kalong ba ya ka list of scheduled tribes jong Meghalaya ngila shu shimbet na ka pangiyo ha ka por jong ka Assam composite state of Assam ka bomut ngiya ya ka scheduled tribes order of 1950 di ban penkelai ketu kamut ngin hab hi ban move ya ke center kaditang ka central government ka bala ban penkelai ketu ka order di ndrai ka wi pada ka option ka badan bat ka state kalong ka land transfer act ka definition jong tribal hantu di hak jisha kini Kiwei pat ki state adin bakimi na Assam kumga Nagaland kumga Mizoram ki la limit no la reduce kini number of tribes pan Kinthup tangya ki tribes ki belong indigenous to that state andai ha ki jong Meghalaya la shushim lang Kinthup ki tribe but sub tribe baro adu baki wan lang ki wat ki Naga Mizo Chakma ha list te ngang iba menamar menakani hak tu kerjanya kendu bat ke commission for scheduled tribes ngelari sih kini isu mari appropriate forum banle kini kedai ke central government bat ke kini ke commission ke bangi kendu kan articulate ya kini ke jingkwa ke jongi kum ke council ke dia kata tinggal ada pen sengau ki tendre ke jing dei bat ke land transfer act ke definition jong indigenous tribe kadai entirely up to the state government. The state government ka long competent ban define kan. Andai kan ni ka do kan salute no Kiwei pat ke tribe to. Kung balong mata ni pet ba Kiwei pat kum gini ki jat bandre Mizo Naga ki o ban the chaka sini. Tatami. Kam namar ka kada natara unless ni amend ni ka land transfer act. Dai ban bar hiki tribals na Kiwei pat ki state kata ke problem kan ya. So what role is the KHADC going to play in this? See, one is ngila articulate ya jiko ajungi before the ST commission. ST commission can report directly shaka ministry at Delhi. The government bangi ko by list scheduled caste order of 1950 kadai ban amend but ban include tangi tribe balong indigenous Meghalaya. Kabar hajing dei berapa ka land transfer act. Nomor ka land kedai ka way pada ka subject juga council. Dia kini ka ju ka Jingthoh min penskau ka state government. Kalau don kamha kawan kini ka jikke. Ka jisha kamlong factual wan ba kampadon ka jik persang. Kalau don Tendrai pindahkan mau hakis nem hajar ra khandai bentuk keladon ru ke proposal ke pelalai ke cabinet de lebih le research ya ke bajah hak du isnem
Hinlap kaladon ke proposal ban limit ya ke definition jongki indigenous tribes. Kasa kawai ke isu buat kata kalong ik tribes ki bah Garo Hills, bagi tribe ki bah Khasi Hills. Di ke don ke group jongki NGO seperti core ko orang indigenous tribe ke David Khasi Jaintia bat Garo. Di nrai ke don pada ke jing snow wa ki Karbir ki dai. Nata Garo Hills ki coach ki Hajong ru ki dai. Bat nomor bam ke demand jongki group ha ko por kalong group of NGOs ha ko por kalong kumta wat ke state government ko em ngin limit chwa dak ba ikinaga mizo chwa kumta andai dan ko pressure ba em indigenous megalian gumot Khasi Jaintia Garo the rest weng bi nakalis kam da sakun